kaya kayungan. Kingal doiti pagmasusyanan indu Santa Iglesia, in kapegaga na kang Santa Teresita ng Niño Jesus, antimurin, pahay parangal kinuha na Birhen Maria, kambe ng Santo Cristo del Perdon, at kanitipong misa pakiabet ala po din makatuking intentions. In kapasalamatan da po, the Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Joselito and Mrs. Joyce Manalo and family, Dietz and Anita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family, Pepito Intal and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi King Aldodang Kebaitan, di Jimmy Punsalang, Jessica Claire Punsalan Pabustan, Kobe Mataga, Rona Aster Santos, at Teresa Di Maun. Special intention, Rosel Medina, Midel Malonzo, Teresita Pineda Manaloto, Sean Joseph Mercado, Fernando Castro. Safe delivery ng Ada Ronesa Lau. Good health, Rosel Montemayor, Ray Diaz. Para king malalagwang kapaldanan dari, Lisa Manalo Manalang, Jose Pineda, Bea Isabel Malyari, Reynaldo Ventura, Wela Bondok Celeste, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Danilo Deirit, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Eliza Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Annette Kubakub, Mark D. Kleiner Bayani, at Fernando Castro. Special intention damurin di Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Ning Torres, Gia Malumba, Engineer Jesus Punsalan, at former Mayor Teddy Tumang. Para king alanagang kapainawan ng kaladwa dari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Senior, Federico, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Monsignor Constancio, Luisa, Romeo, Erlinda, Rosario, Virginia, Adoracion Death Anniversary, Emilia, Nelson, Cleopatra Death Anniversary, Senaida Death Anniversary, Lena Death Anniversary, Ruben, Belarmino, Adela, Francis, Karen, Abel, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ingki katampung kapag masusyan, panimunani po Reverendo Padre Rafael Sedek Emparas.
Pakatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak po ning Espiritu Santo. Ing kapayapan grasya at ing lugod ning ginuyang mantabe kay kayungan. Benging Diyos po kay ko sabla. Kalugurang kapatad, pakatipon tamo kaniting kabingyan, ban kay katayang parangalan ni Hindu, papunta king kayang anak, ing krusada ning penitensya y karidad, kaya palakpakan tala po, ding mi Hindu. Kayang tabi na po ning misa tamo bilang parangal, king kayang ima papunta, king kayang anak ing Santo Cristo del Perdon, ngayon ni pungal dong iti Oktubre 1, ing mabiluga Santa Iglesia, pagmasusyane, ing maulang kapiesta na pong Santa Teresa ning Niño Jesus, Saint Therese of that child, Jesus. At bata mo pong yaning maging marapat ni sundo, kaniting peka matas diling kapanyamban, pasibayo king mip nung katahimikan, panyawat tapang kapatawaran, ding kay katapong sablang meging pamagkulang at kasalanan. Iyag kastapong yaning miyagnanagnan, ing kapanisyan, aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, ing idala na katasana, ang gana king biye alan angga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkala mo kay kaming talasuyo mo, ing mandatilang kabulusan king kaladwa ampong katawan. Alang-alang king maligayang pamamilatan ning Nuana Birhen Maria, aligtasan misana ing nanumang lungkot king kasalukuyan, at apekyabutan minaman sana ing tulang alang kapupusan. Itingan po adwan mi, king kapamilatan na pong Kristong Ginumi. Pamamasang iba't king libro ng Nehemias. Bula na kanita ning nisan, king kadwa ng pulong banwa, ning pamag-ari ng Artaxerxes. Mamanganyo ing ari, at anyang idala ko keyo ing alak, apansinga na, king malungkot ko. Inya nga ng kinutang, Nehemias, bakit lupa kang malungkot? Keng lawe ko, nakaman masakit. Siguro, atin kang problema ne. Mi karugan ko salo, at nga kong may kibat. Makamal laari, kumaba po sana ing biyeyo. Malungkot ko po, uling lasak-lasak yo, ing syudad, nung nula mikut-kut, ding pipumpunan ko, at silabla, ding pasbul ng dalan. Nga naning ngari, atin kang buring adwan kanako, menalangin ko king Diyos ning banwa, at kaybat, nga ko king ngari, makamal laari, nung kayo mimwa kanako, pahintulutan nyo ko sanang muli, king Huda. Ing syudad, nung nula mikot-kot, ding pipumpunan ko, banalarin keng pasibayo, ing syudad. May Bisaya ing ari, kasiping neng mamangan kanita, ing reynano. Kitang na, nung no antikalwat ing alako, at nung kapilan ko mibalik. Sinabi ko, nung no antikalwat at nung no kapilan ko mibalik. Inawad ko kingari, ing igawa na ko sanang sulat, para ka ring gobernador ning probinsya, dani albugan ning ilog ning Euphrates, ban pahintulutan da kong lumabas ang gaking miras ko. Inawad ko naman, ing gawa na kong sulat para kang asap, ing talayingat king kagubatan ning ngari, bandina na kong dutong, para karing pasbul na ning kutang bantayan ning templo, para karing pader ning syudad, at para king bale apituknangan ko. Pigkalubnangan ning ari, ing sablang inawad ko. Uling mamantabe ya kanako, ing Diyos. Ing amano ning Ginoo, bustan mong manahimik ya ing dila ko, nung kapilan man kalingwanda ka. Karing pampang ding ilog ning Babilonya, karing kami pakaluklok at manangis, inyang aga na kami ya ing Sion, karing dutong tutubo karin mila penyabit, ding kaya kaming alpa. Ding kaya kami inawad do, ing magkanta kami, ban patulan lo, ipagkantayo kami, ngarang minyabi, metong adalit,
tungkol king Sean. Makanan lumiyang idalit, sa makapagpanigtigan po. Enako sa makapagkanta po, sakaling kalingwanda ko, nung aliwai ko, ing ituring kong, peka maraguldiling tula, king biyeku. Magsalita ka, o Ginoo, makiramdam yo ing alipan mo, at iluke ka ring amanong babyebye, alangangga. Kalugurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayungan. Pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Lucas. Kabang lalakad laking dalan, ing metong alalaki, sinabi na kay, ako, tukyanda ka, nuka rin ka man munta. Nga ng Jesus kaya, atin lang lunggaring asong gubat, at sali ring ayop, dapot ing anak ning tao, alayang pihiligan man, king pamagpahinawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako. Dapat peki ba't naniting lalaki? Tuki ko keka, dapat pabrenyo pa mong ilibing ke, tatang ko. Nga ng Yesus kaya, paboren mong ding mete, ikut-kut dala ring karelang sariling mete. Dapat ika, tuki ka, at ipanaral mo ing kayaryanan ng Diyos. Nga naning metong panglalaki. Tuki ko keka. Dapat, paborehan mo ko pa mong makapamon king pamilya ko. Sinabi ng Jesus kaya, ing ninong mamang magumpisang sarol at balabalikid ya king kagulutana, eya maging karapat dapat king kayaryanan ng Diyos. Kapatading mayap ng balita, ning kakatamo pong kaligtasan. Kapurihan kay ko, Kristo. Pasibayo po yung benging Diyos kay kayungan. Sadyang extra special ya, ining kabengyan, para kay katamungan uling mitipon-tipon tamo po, antimong metong abalayanan ng Diyos, ketipuking parokya ng Apong Monica. At kaniting kabengyan, darawon tayo bilang lugod at parangal tamo, king indu ng Jesus, ing indu na ning Santa Cristo del Perdon, alangaliwa nune ing Birhen de los Remedios, mispong
patrona na po ning lalawigan ning Kapampangan. Aparte kanita, bilang tanda ning lugut damot parangal kang Maria, papunta king kayang anak, sunod ya po kanyan, kaya rin ning banalamisa, ing harana kay Maria, papunta kay Jesus. Ne po. So agkatanda ko po kanyan, kaya rin na po ning misa, sunod ya, ing harana tamo, kang Maria, papunta king kayang anak. Makanyan mo naman po, ing kabyengan ni becomes even more extra special uling induction da po rin kay katang execom king PPC ang po pa rin king PFC. Uling kenyangan po magumpisa na ing pamagmisyon. Ne po, talagang tinudtaya keningal dong iti. Uling deni magmisyon la, dudurt la po, mamisita la, dadalo la po, karing miyayaliwang parokya, miyayaliwang baryo, miyayaliwang sityo, at pidaladalade, ing mensay na ni nga pong Ginoo. Tinudtaya po kingal dong iti, ing induction da bang kanita, ne po, tumimu king puso ning balang metong at metong kay katamo, na ing obrang ini, uling obrane ni nga pong Ginoo, dapat tuloy-tuloy ya. Panay akong sasabihan, the mission continues. Ne po, kaya po tapumbagya, kaya rin na po ning humilya ko, sunod yung induction da rin kay katamo pong PPC, yung pong PFC, yung kay katang king execom. At makanyan mo naman po, especially ng aldong iti, huling October 1, ing mabilog a Santa Iglesia naman, ne poreta nga dua, we are celebrating two special occasions. Itang metong local na reta nga dua, local celebrations, ini naman universal celebration niya. Ne po, alangaliwa no ne ing maulang kapiesta na pong Saint Therese of the Child Jesus. At kaniting kapiesta na, lawen tayo naning koneksyon na po niti, king ebanghelyo at tungkol king kay katamong biye anting talasal pantayang manyundu king misyon na po ting kay katamong Ginoo. Saint Therese po of the Child Jesus, she is known as the little way nga ra kaya. Ne po, she is known as the little way simply because just like a child, she is very much confident with the love ne po and the providence of God. She is not afraid of anything. She is not afraid of everything ne po because God nga na is our Father. Ing Diyos yung kay katamong tata. Kaya tutuya po, alam dapat alang takot nga na ne po tutuy tang amanuan kay mismong first letter of John, chapter 4, verse 18 nga na, perfect love drives away all fears nga na. Ingga na palugod, tatabi na ngan, ing sablang takot. Bali po, sakto yang sakto. King kaya katamong ebanghelyo ngeni. Ulinging ebanghelyo tamong ngeni, it talks about the cost of discipleship. Ne po, nang bisa kan tugi kanuki nga pong Ginoo, pwedeng urong sulong, pwedeng salang malpa, salang magadto, kailangan buuya yung lugod mo, kailangan buuya, ne po, ing mismong puso mo para king apong Ginoo. Dimdam tayo ping ebanghelyo, ne po, dakalalinapit king Ginoo, naning sinabi na ning metong, Lord, I want to follow you. Nga para pareho langan pong sinabi kaya, I want to follow you wherever you go. Pero naning generally, naning making peki, pakibat na ning Ginoo, it is never easy. Makanyang kasaguli. Because even the Son of Man nga na, has nowhere to lay his head on nga na.
Gayang anak ning tao, nabalo ka rin ay painawa. Ing kayang mismong buntok nga na nepo. Now, if you want to follow me, simply mo, ala nang dakala negotiations. Makanya niya mo po yung payabot ng Ebanghelyo eh. Ala nang dakala negotiations. That if you want to follow me, period. Yamo ito. Nepo, ala na pa mong dakal ayusan, pakisabihan pa mo, ala na pang dapat lingunan, ala na pang dapat samasan. Ne? Nga napin, po tambisakan tuki ka na ako, no more ifs, no buts, no conditions. Kaya nga ni kasanting itang sinabi na, nino man kasing bisang tuki ka na ako, may ngari king tinalan niyang sarul, at kay ba't balabalikid siya pa, pwedeng maging alagad ko nga na. Bali po, Santa Teresa, makanyanyang biyena. Nga po, yaning gewa na at age 15 years old, 15 anyos, linob niya po, no ka rin king kumbento. Ne po, linob niya at migmadreya. Ne po, at kareng sikat alinya na pong Saint Therese of the Child Jesus nga na pong sinabi, when one loves, one does not calculate nga na. Ne po, ulitan ke nga na, when one loves, one does not calculate. Ibig sabihin po, tang ikatune kang lulugod, kamami lang. Ing tune lulugod, yamang wenta. O ini po ing meging biyen ng Saint Therese of the Child, Jesus, she gave her all for the glory of God. Ne po? Kaya nga napin sinabi, siglong na pa, nga na, when one loves, one gives, and gives, and gives, nga na. And when you get tired, you give again, nga na. Potang may pagal ko, mamena ka na naman pasibayo. Ne po? Tutupoy ta, ang gaking katatawlyanan ng Biena. In her deathbed, her last words were, nano, Lord, nga na ne po, I love you, oh my God, nga na. Oreta po ring last words ng Saint Therese, I love you, oh my God. In talagang tunay lulugod, it does not calculate. It does not count the costs. Tatakot. Masikanyalob. Sakto-sakto po. Dimdam tayong kay katamong reading, ne? Kang Nehemiah, ne? Kung Nehemias, wari, apan sinani ni ngari, ane kalungkot. So ning gawa na, pintala na yung ngari, naning sinabi na, nung po kalabisan, nung di na nyo kumupong permiso, magbalik kung pasibayo king lugar, nung nuka rin kumenibat, karin king huda nga na, para nano, in order to rebuild the temple. Ulyang koring memalen ko nga na, bangkanita, italakad miyang pasibayo, in templo. Kasi ka na pulob. Why? Because he is so much in love with God. Ne po? Siguro metong niyang masanting akutang ini. Kaya katamungan. Lalong-lalo na, kareng maindak niya ni rin kaya katamong PPC, ang po pang PFC. Are we ready for that kind of love? Are we ready for that kind of love? Itang ibyeta nga ni gana. Are we ready for that kind of commitment to love God without costs? Ne po? Aga nakakepuwi as Saint Ignatius of Loyola. Ne po, San Ignacio ning Loyola. May nga diya po itang prayer of generosity na sinikat siya po ite, balo tayo ne. Take, Lord, receive
my liberty. Keta pong Tagalog atin niya. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Bali po, nung pakasimen niya ita, malalam niya buring sabihan ita. Nung talagang bisa tayang suywan nga pong Ginoo. Bisaya talagang tukyan nga pong Ginoo. Makasadya mo nga itaya, ibiye, idawon nga gana-gana, ingkalayan mo. Ingkalayan mo. Inglub mo, gana-gana. Ingisip mo. At nanumaning at tsu, keka. Burini nga pong Ginoo. Ibiyetangan ni gana-gana po, tantuto kita mo. Kaya nga pong Ginoo. Siguro sabihan mo, kaimot na naman ni nga pong Ginoo. O buri na nga ni gana-gana. Ne? Totoo, ibiyetangan ni gana-gana. Ne po? Ibiyeta mo nga, kalayaan, kalooban, isip, at gunita. Iopertangan kaya? Ibiyetangan kaya? Ibiyeta mo nga. Uling may mutya. Ibiyetangan kaya para nano? So that He can bless all. May mut. Burina, ibiyetangan ni nga gana-gana. Ibiyetangan, kalayan, lub, isip, gana-gana, so that He can bless all. May ngari mo king negosyo, bandang taulimig, tubo ka pa. Uling potang binyeta mo, king nga pong Ginoo, at pelad tamo king gamat na, kalugurang kapatad, ing balik na kay katamo, siksik liglig, umaapaw. At oy ni nga anyara na kay katamo, dating mindu, king pa magmisyon da, po, sana maging buuta mo mo naman lub, pota pong mago brata mo. I think it's high time that we have to take things seriously. Serious at tamo. Potang magobrata mo, magmisyon tamo, potang ita mo po, lilingap tamo, kareng kalulu. Kaya sakto-sakto, kailangan din programa tamo king parokya. Makayugnela, agpangketang tune pa magmisyon. Mangkanita alang mililele. At kanita itaya mo po akit, nung ita mo, tunay tamong tutugi, ingapong Ginoo. Ngayon, iniya mo po yung kaya katamong simpleng maging bakalan, bakalan tamo. Kabang kaya tayo pa pong susundo, iting banal ang misa. Ngayon po, gampanantan in induction da po rin kaya katamo pong PPC ang po pa rin PFC Execom. Po. O saan kayo po'y Brother Jonathan. Po. Papalakpakan tayo po'y Brother Jonathan. Gampanan tayo pong ini, ing rito ning pami talaga, karing bayong kasawp ning kura paroko, aganap at gumusol para king Paris Pastoral Council at Paris Finance Council ning kayakatang parokya, ing parokya ng Santa Monica. Asan tala pong inin lumapit king altar, ring may pili, at mitulduan, at may kibot maging galame, at kasawp ning kura paroko. Brother Paul Elijah Mandap, PPC Coordinator.
Brother Jesus Punsalan, PPC Vice Coordinator. Brother Raisal Salas, PPC Secretary. Brother John Kenneth Tumang, Assistant PPC Secretary. Mr. Alex and Mrs. Josie Yusi, Couple Coordinator for Ministry on Formation. Brother Ian Bondok, PPC Service Coordinator. At para po king PPC Liturgy Coordinator, yours truly, Brother Jonathan Panganiban. Para po king Paris Finance Council, bibilugan na po ring Paris Finance Council Couple Coordinators, Mr. Crescencio and Mrs. Rona Gomez. PFC Secretary, Sister Janet Borja. Paris Bookkeeper, Sister Nida Manalad. Paris Finance Council Auditor, Brother J.P. Lagman. House Engineer for Special Projects, Engineer Ferino David at Engineer Landrito Pilaw. Fiesta Committee Treasurer, Sister Nerissa Trinidad. At Liaison Officer, Sister Melda Pilaw. Kaluguran kapatid, kakaluguran ko kang Kristo, king uli ning binyag tinggap yu ing sala ng Kristo, at meging dake na kayo ning kayang banal na kapulungan. Ngeni, inaus na kayo para ibayo yu ing kay kayong pangako, king binyag, at idake yu ing kay kong sarili, para king kasaywan, king parokya, anting galame at kasawb, ning kura paroko, king Paris Pastoral Council, at Paris Finance Council. Kagum ning kay kayong kura paroko, makirame, king kayang misyon, ning pisamban, ing talastasan ing banal na kaburyaning Diyos, magplano, idalaya, at panaraling may pabalita, king mabilog ng komunidad, ning parokya tamo, ing parokya ning Santa Monica, lalo na ing pamanintun at pamanyaw, para ka rin pakakalulu, ding kapatad tamong mangailangan, at lalong-lalo na, rin kapatad tamo pong mililele, king lipunan, keti king kekatang parokya. Uling kabilang tamo king parokyang ini, lalam na ning makahindu ng kayampunan, ning panalangin ng Santa Monica, maging pialimbawa ng tayasana ing Vienna, king kasalpantayanan, pamibabata, at panalangin. Kalupa na, maging matatag kayo naman sana, king kapanayan, manatili, king panalangin, at ematitikal, king pamnyanyilbi, para ka rin kaparan tao, aring sasakupa ng parokyano, ng Apong Monica. Nginig ang panantaya, ing pangako, king pamibayo, king binyag. Kukutnanda ko ngeni, sa sakwilye, ing kasalanan, at mga kung mibyebye kayo, king sala ng Kristo, sasalpantaya ko king Diyos, igpa, anak, banal na Espiritu, at king misyon, ning banal na kapulungan, ake kong kayawos, mga ko kayong tapat, kung niyadwangan, kasaupan, king kayong kura paroko, para karing kayang obra pastoral, lalo na karing pakakalulu, karing pamitalakad, king komunidad, o BEC,
ning kasalpantayanan at lugod. Makanyan mo naman, mangako kayo naman maging tapat, king kayong kura paroko, agpang king batas kanonika, at pamisan metong ning banal a kapulungan. Opo, mangako kami. Manalangin tam. Awik paning at subanwa, pinili mo kayong maging pakamalan mong balayan, at tinipon mo kaming mibyebye, kilub ning parokya. Ikatula mo sana ing sablaming pamagmalasakit, pamaglugod, at pamanyuyo king kekeng pamanyamba, kararaptanan at amano. Ipabal mo ing kekang bendisyon, kareting kekang galame, na ning kekang Paris Pastoral Council at Paris Finance Council, at ipaintulot mong ikatula mula. Ang tabayanan mo yung karelang pangimot, king sala ning kekang espiritu, at sopan mong magobra, para king kekang ikarangal, at ikaligaya, para king ikasaplala, ning kabilugon mong balayan. Igpa, pupuryan ming lagyo mo, ngeni, at manggaman, king alananga. At bendisyonan ako ngeni, ning may paing ginom Diyos. Ning igpa, o ning anak, o ning Espiritu Santo. Marapta mo po karela. O reni po rin kay katang PPC at PFC. O opisyalis na po ng parokya. Pasibay po, palakpakan tala po, and welcome to the cross of Christ. Pwede tayo na po magbalik ng kaya katamong luklukan. Talakad tamong ngeni, para king panalangin ning malda. Manalangin tamong ngeni king Diyos, at kering balang payadunan at panalangin, ing pakibat tamo, ipakit mo kay kami o Gino, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing mitagulaling king Biera, ban sumuyo king Santa Iglesia, parati rasanang ganakan, king ingginong karelang susuywan, alayamang sariling ulunan, ban ipainawan na, ing buntok na, ipanalangin ta, king Gino. Para karing mamuntukan, king kekatang bansa, ganakan dasana, king ing katungkulan na karelang tinggap, adwa ng alang pasubali, ing lubos at kabilugan dang kasuywan, ipanalangin ta, king Gino. Para karing kalulu, ding masakit, ding ating kapansanan, tandanan dasana, king ing Gino, likwane ing kayang pamilya, ban ari na ng lunas ing karelang panamdaman, at ayatad karela ing mayap ng balita ning kaligtasan, ipanalangin ta, king Gino. Para kaya katangan, nung tunetang bisang maging banal, eta sa urong sulong ni balabalikid pa mo, batang maging karapat dapat king kayarianing Diyos, ipanalangin ta, king Gino. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O maligayang Ginoo, pagkiramdaman mo, sana rin kay kaming panalangin at mananasa ng agpang king panahon at kaburian mo, tanggapan mo la, king mipnong kapakumbaban mi. Ngayon at manggaman king alanangga.
Manalangin kay kapatid, banin kakot kay kayong daon matanggap ya. Arapaning Diyos, ipang mayupayan tutu. Awik paming malugod, tanggapan mo sana reting kay kaming ayin at panalangin at pabanalan mo laking altar mong ngeni at manggaman king alanangga. Ginu yang mantabe kay kayo. Itasyo rin pusuyo. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alalanggat lubos mayupaya ulinita. Kamberi sa blang koro ding anghel karim banwa. Darelit ming kekang ligaya layon makyabe kami. King alantok nandang pamamya kapurian keka. At abe-abe ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparapumi. Pabanalan mo sa nareting ayin king ambun ning kang Espiritu, ban para kay kami magawalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. By me down kusan looking pamaylas at kamatayana, king wana yung tinape. Kaya salamatan at pinuri, binyan na yung tinape ka rin, sipulus na't ngana. Kunan niya iti ko nga nat kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan, kingwa na ing kalis. Pe salamatan at pinuri. Binyan na ing kalis ka rin disipulos na't nga na. Kunan niya iti ko nga at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Mamibubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mo mapamakalulong igpang kamatayan at pamanyubli ng mebyening anak mo
Darang miya kay kating tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan, misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami ang tingmetong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banala kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato. Ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Leo, ing kay kaming Santo Papa. I Florentino, ing kay kaming kaluguran, Orzobispo. I Pasiano, ing kay kaming Obispo Emerito. Ing sablang pari, magpari, at lalong-lalo yung mabilog mong pamilya at komunidad. Kaya tipo king parokya ng Apong Monica. Bendisyan mo kengan at panwanan king kekang mal agrasya. Ganakan mula naman po o igpa. Ding kapatid ming minuna ng Pepa Hinawa at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbi alanangga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos, kambering sablang apostoles at santos sa tinupad, king malmong kaburian, king kayakabanan ning panahon, pupuryan dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kerang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayan tutukagam ning banal na Espiritu, pupuryan dakat parangalan manggaman, king alan ang Diyos. Abe tangin ning maus king igpatapong at subanua. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Man king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming may kabos king kasalanan. At miligtas sa lang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninayo kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong kay kaming talapangabos.
Kristo. At sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapa lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko yung babiya ko kay kayo. Kaya mo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang banala kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman kingalanangga. Amen. Ing kapayapa na po ning Ginoo. Yang mantabe kay kongan. At wantala na po rin kasiping tamo. King kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan. Kay kaingan po. Kalugurang kapatad nyo, yung kordero ng Diyos. Yung korderong milalako, king kasalanan niya. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal ako munyon. Itamungan, Ginoo, mananasan ang king pamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Isadsad na katasan ng kaking biye alanangga. Katawan ng Kristo. Dali naman ning kamatayan, anong ginapusda ko di kalaban, bintang kan ako yang tinigmawa, danum ka king puso ko akakawa.
kasiran. Amin lulumod king kekang alipan. Gamat mong man, ilang kekang inadyat. Ako'y sinakaking dayat malan. Kaluguran uliling ako yung pinwalo mo. Alang kapupusan, rakang kuya. Ikaw puta ko, aking bato, ang bilang. Ning pinanit man, ning kalipitan, ami kapwanangan king karalumduman. Siwala mo, yaing kanagong dimnam, at binye pagkalulumuat kalan. Lutura ka, kaluguran uliling ako yung pinwalo mo. Alang kapupusan, rakang kuya. Ikaw puta ko, aking bato, ang bilang. Inguli na ning kakong kapamintuan, ake kang ikita tutong ekutulan. Ikaluban, mukupang sikanan, at ako yang kekang epagtagumpayan. Tura ka, kaluguran uliling ako yung pinwalo mo. Alang kapupusan, rakang kuya. Ikaw puta ko, aking bato, ang bilang. Tutura ka, kaluguran Pasibay po benging Diyos kaya kayungan. Maulag ang paganakamo po mumunan dili. Yapi ng tauling bengi ni. Uling bukas po, itang 4:30 na po din ganingaldo. Antimong metong abalayan kaya tiking parokya na pong apong Monica. Gampanantaya po ing misang pamun. King kaya katamo pong parokya. Kaya pin po pangumbira tayo, pamalita tayo, kareng kaya katamo pong kabaryo, kareng kaya katamong katubale, kareng kaya katamong kasiping bale. King bukas po, alas 4:30 na ning galingaldo, gampanantaya po ing misang pamun. Katataw yan diling misa, akaya betala po reting miindo. Ne po. At sana po abiyabeta mo po. Uling miyatad ne po kintutuking parokya. Kaya ni King San Vicente, king parokya na pong apong Paul Velasco. At ing sulod tamo po bukas, ne po, misulod maputi, imalan tampamabo. Manta po para pareho tamo. Ne po, manyulod tamong maputi ay imalan pamabo bukas. Ne po.
At kay, but of course, mag-isan metong tang maglakad papunta king parokya. Huling sa ganang depo king boundary. Malapit ya mo naman po ing karelang parokya. Kasi pingtala mo pong baleren. Ne po? So bukas siya po ita October 2, 4:30 na po ning Galingaldo. Kare naman pong lamak, dita pa pong bisang mamye. Ne po, in kind or cash. Makabuklat siya pa po in kay katamong opisina. Ne, bangkanita, dito pong bisang mamyepa, ing dalatala po king parokya. Mamya kumupundita ka update, karempong, ne po, karempong memye in kind, dito pong abiyas. Biya ko niya po yung total, ne po, bantay, tama makaing masyadong, po, ipaluwat, ne po. In total donation, kareng abiyas, apimpoy ni, amidala, king parokya ng Apong Paul, 130 sacks of 25 kilos, abiyas, at 25 packs of 5 kilos, ay abiyas. Palakpakan tayo po yung sarili tamo. As of today, October 1, ne po, itang siya 25 kilos, ulitan ko, 130 lapong kabanis, ne po, siya 25 kilos la. At deta pong makapakete rin itong makapak, siya 25 la po rin ang packs, 5 lapong kilo, ne po. Itang siya 5 kilo, 25 lapong packs. Ngayon ikaras naman po kitang ilipat tamo pong lamak in cash, ne po, cash para king parokya, gamitan po para kareng kalulu, ne, abiyas, ang po yung pera, o ini po yung total. O, balang parapol, ne, makanganga kayo. Saguli po, ita mo po pala, kaya tinyang iba, yaking parokyanan ng King Santo Domingo, reta pong tinggap ta palang abiyas, 50 kabanis la pong tsa 25 kilos. At memyela pong 60,000 na pera ang magamit para king apostolate, lalong-lalo na po para kareng kapatid tamo pong kalulu. Migrepak no po kitang milabas, magamit langan po rin king pamanimuna ng Brother Ian, kempong service. At may pamyela po kanyan, karembalang baryo. At pisabyan la pa mo, pero Mary Pacno po. Ne? Palakpakan tayo po Brother Ian, dakala salamat, Brother Ian, kempong service, ne po. Ang papareta pong kayabe na. O ngeni. O ni po ibiyeta mo pong pera, ilipat tamo king parokya, agamitan da. King parokya na pong Apong Paul Velasco. Miras no pong as of today, bukas na yata eh. O hindi po, 317,350 pesos. Yan po. O reni po, 317,350 pesos. Kaya kayo nga po, dakala salamat. Kareng mamyepa, ang gabukas, dakal pong salamat, ni puring Diyos, apilan man. Amen? O katataw liyan, last niya. Buriyo kong damdaman magkanta. Joke yay talik man po magkanta. Kaya rin na po ning misa, agkatanda ko po, sunod po yung harana kang Maria, papunta king kayang anak. Ne po? Ini po, enemang konsyerto, uling enemang po pagalingan, pero ako peng kailangan magaling tamo. Kasi po, idaon tayo ti kareng mindo. Ne po? So, agkatanda ko po, makyabe tamo.
Kaya beya po pa mga dita mo. Uli nga rapen, singing is praying twice. Pota ka nung kakantata mo, dobliing panalangin tamo. Kaya pin po, agkatanda kayo, ating pa pong video presentation kanyan tungkol king mission, in pamaglakbe, in pamagdatunan ng birhen, ating anak na, keti po king parokyata mo. Uli pong balang baryo, apemuntalana, king watalang pong litrato. Atin niya po kanyan kuwento. Bangkanita, lubusan tayong aintindihan, ing misyon na ning krusada. Ne po? Amen po? Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, palakpakan tala po at talakadtana. Otomatiko, kaya rin na po ning bendisyon, kalupa na ning dati, lukluk tana. Abayanan da ko po, kaya nga ako makiluklukan ko kay kayo. Ing ginuyang mantabe kay kayo. At kay kanto di muri. Bendisyonan ako nginining may paingginong Diyos ning igpa. Anak at Espiritu Santo. Amen. Meta na po king kapayapan na lang patugot pupuri king kay katamong miglalang. Salamat. Ating Diyos. Benging Diyos po kay kongan. Birhen kengeng patulunan, ikang minyetulang, among kapayapan. Inggaleng kengeng lalawigan, uling kalimpan mo, karing sablang dalang. Ingayos at puro, karing kawalelan, agat pinatinig, ikataibigan. Iksablang pisang panamponing bisitas, agepang delawan, o mirenamaslang, tinglang kang mewaren, iglalamong lamang, metunalang dapat, mapapasalamat. Kasalpan kayanan, iunlad bilanglang, yung aming kalugod, agad linagalan.